Men Молдалиева Апел, 69 жаштамын. Бишкек шаарынан келдим. Мен көп жылдан бери астма менен ооруп келем өзүм. Биринчи приступум 90-жылы болгон. 90-жылы аябай катуу ооруп, 1 ай больницада жаткан. Биринчи эң катуу приступум ошо 90-жылы болгон. Ошондо врачтар мени мына кекиртегимден уколатып, новокай менен жуушкан. 1 ай жаткан больницада. Андан кийин ошондо врач айтканда, жанагы сенин өпкөң аллергический экен. Өпкөңдүн баардыгын тең илешкектер каптап алган. Ошондуктан приступ болуп атат. Сен мындан ары кыйын болот, дарыланып жүрүңүз деген. Айткандай эле ошондон ары ошо астмадан кутулбай эле бирок көп больницаларда жаттым. Лечение алып жүрдүм. Жанагы илешкектерди чыгарыш үчүн дарыларды ичип жүрдүм. Кайсы жерде айыктырат дегендердин баардыгына бардым. Казакстанга чейин бардым. Анан бул оору ушундай оору экен, аба жетпей эле турат экен да. Анан кандай көп кыйынчылык күндөрдү өткөздүм. Кандай десем болот, жатканда өзгөчө. Башымды жастыкка кое албай, көбүнчө отуруп укташым. Башымды ылдый кылсам эле приступ кармайт, отуруп уктайм. Аба жетиксе турган аэрозолдорду колдоно баштадым. Анан жана тиофилди 10 жыл ичтим. 2 малдан 10 жыл аны калтырбай ичем. Анын отосунда аэрозолдорду колдонуп жүрдүм. Анан кийин ошентип күндөр өтүп, аркам ооруйт, кийинип жатам. Төшөккө мындай жата албай, чыптамаларды, жемпирлерди кийип жатам. Анан балдарым дагы ал кезекте ооруганда балдарым жаш болчу, кыйналып, ушундай көп күндөрдү өткөздүм. Бирок больницада да көп жаттым. Ал больницада жатып, амбулаторный лечениеде алчумун. Ошентип күчөп отуруп ошо гормональныйга жеттим. Гормондорду иче баштадым. Гормонный таблетка, гормональный кол дары баардыгын алып, ошолорду колдоно баштадым. Анан кубаныч инимди мен YouTube'дан көрүп калдым. YouTube'дан көрүп эле анан кийин жазылат экен деп жазылып жазда. Анан мен көзүмдө келдим. Кубаныч иниме келгенде дагы мен приступ менен келгем. Анан келип кирдим. Киргенде Салима кабыл алды. Жакшы кабыл алды. Ошондо да приступ болуп турганда жакшы болуп кетесиз же ушундай кыйналып келген экенсиз. Азыр немеге Кубаныч иниңизге киресиз. Сизди көрөт деди. Өзүнүн шарты боюнча мен эч нерсе айтпайт экенмин. Кирип анан тамырымды кармады. Тамырымды кармап бүт ооруларын туура айтты. Бул сиздин ооруңуз өчүшүп кеткен оору экен көп жылдан бери деп. Боорумда проблема болду. Жалаң эле таблетка, уколдор берет экен да боорго. Боорумду айтты, ашказаным бузулган, өйрөгүңүздө проблема бар экен деди. Баардыгын туура айтты. Анан мындан ары мен сизге сууга дем салып берем. Ошонун сууну ичиңиз. Анан 3 литр кайнатылган термоска 3 жолу ичтим. 3 жолу ичтим. Ошол мен сууну ичкенден баштап эле менин лечениям башталды деп ойлойм да. Себеп дегенде ошол сууну ичкенде эле мен аябай кыйналдым. Бирок дарымды таштаба деди. Аэрозолдорду таштабагым, мен айтканда гана таштайсыз деди. Анан мен ошол сууну ичкенде эле баягы жатып, титиреп, үшүп, судорога болдум. Астмам кайра кармады. Башым ооруду. Бирок ошо жанагы илешкектин баары эле өзү чыгып атты. Мен ошол сууну ичкенден баштап эле жанагы дарыларды ичкен жокмун. Бир эле аэрозолду колдонуп аттым. Анан ошо 3 термосу бир 10 күн ичтим. 10 күн аябай оорудум мен. Почти төшөктөн турган жокмун. Анан кайта келип чай окуп берди. 3 чай окуп берди. Ошондой 3 чайды 17 күндөн 51 күн ичтим. Мен ошо чайда да ошондой, бирок сууга караганда чайда жеңилирээк болду мага. Жеңилирээк болуп ошо чайда ичкен сайын баа жакшырып, аэрозолунду кичине азыраак колдонуп, бир күндө мисалы үчүн мен мындай сиротит бул эң гормональный дары. Бул күн эртең менен кечинде колдоно турган дары. Мен муну 4 мал колдончумун. Анан бунун баардыгында 2 мал колдонуп калдым мен. 2 мал колдонуп эле чайларды ичкенде мен өзүм сездим да жакшы болгонум. Мен тынч уктап калдым. Тынч уктап башымды ылдый түшүрө баштадым. Ылдый түшүрүп аябай өзүмдү сезип, басканымда жакшы болуп калды. Анан кийин аны бүтүп келдим, жакшы болуп келдим. Анан көрүндү ар бир суу ичкенде, чай ичкенде Кубаныч өзү текшерип турат экен. Кайтадан тамырды кармап, эже жакшы болуп калыптырсыз, өңүңүз да жакшы, жеңилдеп калдыңызбы деди. Ой, жеңилдеп калдым, алтын, жакшы болуп калдым десем, эми сеанска киресиз деди. Анан ушул сеанска киргенде да козгойт экен. Сеанста деле бир аз кыйналдым. Бирок биринчиде кыйналган жокмун. Биринчи сеансы бүткөндөн кийин мен жакшы болуп калдым. Кудайга
Şükür deyim. Ekinci seansqa girdim. Ekinci seansta da andan yaxşı olup kaldım. Kudayga şükür. Men azır darıladım. Birinde içpeyip, tiyafildi içpeyim, hiç neseni içpeyip, şulukana darımdı. İçide azaytıp kaldım. Bir günde bir de mal bolup kılat, iki mal da bolup kılat. Buradakıday emes. Kudayga şükür. Uykum tınç. Sudiregi bolboyum, sudiregi olup turçumun. Bunday başımda ıldıy kılıp öyle yatıp kaldım. Tünlerde uktubay çıkçımın. Uktap kaldım. Ana neyme hazır dağı men ulandı bileceğin adamım. Mına 3. seansqa geldim. Жақшымы, мен метебе шүгүр deyip. Mına en manilүү айта турган нерсем, менин кызым 9 жылдан бери биринчи баласын төрөгөн, андан кийин 9 жылдан бери төрөгөн эмес. Болсо дагы жок болуп ушундай аябай кыйналган. Ушул жерге келгенде ошо элден угуп ушундай Алла Тааланын кудурети менен жашынакай касиеттери менен дарылайт. Ошол жерден тилек тилесе жакшы болот деп ушул жерде келгенде эле бисмилла деп мен тилек тилегенде анан кийин кандайдыр эле кызым аян бир түшүнө келет бул киши. Mama men gördüm de. Oy жақшы Kuday buyursaydı neme dinine diline salıversin. Düşün düş bolsun diye bata vergem. Anam Kuday jalga öyle kızım boyunda olup kalat. Boyunda olganda da uğur boldu. Bирок bu kimge kuvanычка alıp gelip okutup жүрдük. Bir yerine taң kaldım. Oşo kızımdın oşonday состояниясын врачтар да айткан. Kuvanычta aytты. Anam врачтар бирок өтө мындай коркунучтуу төрөй албайт го. Sen өзүңдү сактайбыз, балаңа биз жооп бере албайбыз dedi. Анан келип ыйлактап кубанычка айтты. Ушундай деп атат. Жок эже, мен батамды берейин деп кичине өзүнүн ырымын кылып койду. Бала кызым ошо 7 айда төрөдү. Жашынакай төрө, кыйналбай эле төрөдү. Ошол төрөгөнгө чейин дагы ушу кубанычты түш көргөн да. Кубанычтын касиети ушунчалык жакшы экен. Айнан Алла Тааламдан берген касиет экен. Кубаныч үчүн ошондой бир аябай жакшы жакшылык болду. Азыр уулду болгон, уулдун атын өзүм кичинекей бала төрөлү деп Арстандай уул болсун деп атын Арстан койдук. Жакшы Кудай буйрса азыр кичине больницадан чыкты, баласы 1 айдан ашып калды. Кудайга миң мертебе шүгүр. Ыраазыбыз. Кубаныч иниме, Салима сиңдиме чын жүрөктөн ыраазымын. Мен ушуларга ушу бата бергим келет. Кудайым ушу Салима менен Кубанычтын өмүрүн узун кылсын, ден соолугун бек кылсын, аарыбасын, каарыбасын, балдарынын жакшылыгын көрсүн. Кубанычтын касиети окумдан тукумга калсын. Бизди азыр Өмүрбек деген баласы окуп дарылып атат, Куран окуп. Аябай жакшы. Кудайым Өмүрбектин да өмүрү узун болсун. Жаңы эле үйлөндү, алганы менен тең карысын. Бактылуу болсун, мөмөлүү дарак болсун, ата энесин сүйүнткөн, эли журтуна керек болгон алда бир касиеттүү инсан болсун. Кудайым ушунун үй бүлөсүнө эки дүйнөдө бактылуу, жакшы аман болсун, бар болсун. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Kırgız elim. Tasiri küstü tabi YouTube kanalının görüşçüleri, kattaluvçuları, sana жалпы Kırgız elim amansızlarıbı. Bugün dağı Kuday Taalam buyurup şu efir alkılı jolup atabız. Şu jolukkanга dağı şükürçülük keltirem, Allah Taalama razısılık bildirem. Allah Taalama çeksiz şükürler olsun. Men şular bir aytıp atkan sözüm bir soğup tavayın degen, Allah Taalanın razısılığın tavayın degen insanmın. Allah Taalam maga uşul tavıp degen kesipti ıroloğun eken, şul Allah Taalam bergen ilimdi. Allah Taalam razı olgondoy dengelde atkarayın dep şu bir top yıldan beri hareket kılıp jasap жүрөм. Kudaya şükür, bizge kayrılgan adamlardan, ayıkkan adamlar abdan köp, ayıkpay kalganlar az sanda je jok esepke desek tele bolot. Bu yerde men degen söz yok. Kuday Taalanın kudreti küçtü. Kuday Taalanın bar ekeni çındık. Allah bar. Bizdi jaratkan egemizdin kudreti küçtü. Allah'tığına dаңыз alağım gelet. Andayın Allah Taalanın pendeleri üçün jaratkan İslam dini. Şol Kur'an. Adamların den sonunda kanday oğrular bolsa, şol oğrularının bardığına şifa berişi ayatlar var Kur'an-ı Kerim'de. Men oşo Kur'an menen adam darlagan sebepkер болгон дарыгермин. Өткөн мындан мундунку берилген берүүбүздө мен бүт диагноздордун баарын айтканмын. Ушул өзүмдүн 33 жылдык тажрыйбамда кандай ооруларды көрдүм мен, кандай ооруларга жардам бере алдым. Анан мен дарылаган оорулар бар, анан мен дарылай элек дагы оорулар бар. Баардык бүт ооруну дарыладым деп айта албайм. Бизден айыккандар бар, айыкпагандар бар.
Biz darılay alçı orular var, albay turgan orular var. Bizim şu YouTube kanalına şu Borbor şahrımızda jasagan Üpöl attı ejekebиz gelip öz rahatsızlığını aytıp beripdir. Bu yerde daha oşa men aytıp atkan diagnozga baylanıştı. Men diagnozlarını gana aytayın. Anan kanday maga çeyin kanday darıloodan öttü. Kanday jыйынтык boldu. Bizge gelip Kur'an menen darılangandayn kanday şifa oldu. Kanday tasir ala alıştı. Oşol özlerin sezgenlerin, jakşı bolgondorun özleri aytıp berdi. Men emi tolukta öğretinde gana diagnoz boyunca gana aytam belgilep. Sebebi men buga çeyin aytkamın. Misali asmadan adamlar ayıktırsa bolat. Bronxalni asma degen adamdan oğrudan darttan şifası var. Bizge çeyin gelip inhalator koldonup oşo inhalatorsuz yaşay alбай kalgan adamlar bolgon. Bu lezekebиz bir ile misal. Bizde uşul 33 yıldık tajribada kança adamlar bolgon. Bronxalni astma, inhalator koldonup жүрgөн kişiler azırkı günde inhalator koldonboy kalganday dengelge jetip ayıkkan kişiler bolgon. Bu lezekebizin diagnozu da uşul bronxalni astma eken, ekinci orusu uşul uykusuzluk. Adamdı kıynagan en orulardan biri bu uykusuzluk. Uykusuzluk bolgonda adamdın miyesi es albayt, organizm değil soluk es albayt. Es albaygandayın organizm slavy bolup kalat, immunitet düşüp ketet, давление көтөрүлүп кетет. Adamdын организм иммунитет slavy bolup kalganda orularga karşı turuşluk bere alбай kalat. Orudan жеңиле баштайт, ору күчүнө кирет, adam алсыз боло баштайт. Şüleceğiz özünün ayıkkanını aytıp beriptir. Emi toluk dağı bütelek. Bul azır Allah'a şükür jakşı. Uykusuzluktan kutuldum, muhtap kaldım bel katar edip atat. Asmam karmabay kaldı. Murda bir top jolu inhalator koldonçum deyip bir günde 3 jolu 4 jolu. Hazır bir jolu. Karmabay inhalator koldonbay kalgan günдөр bolup atat deyip. Bul birinci şifalarını berip jыйынтык algandağı öz rahatsızlığını aytıp atat. Uşul jagına da Kudaya şükür jakşımın dep. Men dariger katары dagы men boljogon gün bol elek. Tawına jetkende tawıpmın. Emi tawыңызга geldiňiz. Emi mundan ara gelbey koysoňuz da bolat, ayıktınız dep özür ruhsatımды berip, batamды berip çıgaram. Bu lezekebizin birinci özünün den soluğuna baylanışlı aytkan rahatsızlığına menin tolukta koşumçum. Ekincisi Kuday Taala'nın kudreti var ekenine, Kuday Taala'nın güçünü, barakenine dalil katarı, canaşı bizdin Kur'an'dın güçü, duanın, batanın güçüne baylanıştı. Uşul ejekebиz özünün bir kızı 8 yıldan beri koş boylu olalbay, balalı olalbay жүрüşken eken. Bizde gezek köp bolganına baylanıştı, kavlalığa gire albayganına baylanıştı. Hazırınça apaňardyky diagnozu oğur eken, birinci enenger darlansın, anan kızыңızды alып kelesiz dep jönötken ekenbiz. Oşol uçurda ejekebиz hazır gele albasa dagı wagtyl bolsa siz bataňyzdy beriňiz moldake. Uşu güýe bolan menen kızım balalı bolsun dep. Anan uşul yerden beri Allah Taalamdan niyet kılıp tilek menen batamdy bergen ekenmin. Былтыр yılı 2 aydan keyin gelip sүйünçülep ketken, kızım koş boylu oldu. Kudaya şükür dep. Muna sençabr ayının başında sүйünçülep geldi, erkek nevereli bolduk dep. Muna bu ihlas degen kanday küçke iyi, işenim degen kanday küçke iyi. Keýbir adam uşul jerge gelip darılanıp oýdagıda jыйынтыk alıp şifa tapa alбай kalışı mümkün. Keýbir adam gelbey turup üýden niyet kılıp uşul jerden ata enesi bir tugan arkuly bata alıp şifa tapıp ketkenler köp. Былтырkı yılı uşunday darılooga girbey turup ele bata alıp ketkenden bir 3-4 üý bile boldu. Alardı da uçuru gelgende efirge çakırıp özlerinin Kuday Taalamdın bergen jardamın aytıp bergenge sonuçtayız. Mına biröler gelip darılandı, siler gelbediňer, batanın küçü, ilimdin küçü, Kur'an'dın güçü, biz bata verip atkanda Allah'tın atı menen beremiz. Allah'ım özüňiz buyuruňuz. Uşul jaratkan pendeleriňizge perzent beriňiz Allah'ım. Jaşawyňyzdyn bary sizdin gana makulduk menen, sizdin kalaw menen bolat. Pende kalagan nerse bolboýt, Kuday kalagan nerse bolat dep. Kudaýym özüňizden şifa tileýiz, perzent tileýiz dep niyet kılıp bata beremiz. Oşol batalarımızda kabul olup köp üýbileler bol, balalı bolgondor var, bata menen üýlengenler var. Bata menen oğurlardan şifa tapkanlar var. Allah Taalama çeksiz şükürler bolsun. Bol Kuday Taalanyň kudreti, Kuday Taalanyň Kur'anynyň küçü, şu Allah Taala'dan suragan batağızdın
tasir edip aytalam toluk. Ошон үчүн bаарыбыз bata menen жүрөйлü, ata enenin batasını alaylı, ulu kariyalardan, ata apalardan, çoğ ata çoğ enelerden batasını alaylı, eildin batasını alaylı. Batadan güçtүү belek çok adam balasına. En güçtүү, en bağsız, tüylüktүү bola turgan nerse bul bata. Başka belektin bardığı wagtılуу, al em bata tüylüktü. Sebebi verilgen batada bizim atalarыбыз, apalarыбыз айтып атат, айланайын өмүрлүү бол, бала чакалуу бол, окум токумуң өссүң деп. Керек болса bir kılımga жеткендей güçü var batanın. Ошон үчүн мусулман пендеси, мусулмандын ичинде кыргыз bir туугандарым daim ak bata menen жүрөйлү. Bata algan adam бактылуу өмүр сүрөт. Апележебизге чың ден соолук каалайм. Şu төрөлгөн жаш наристе уулууга чың ден соолук, узагын өмүр берсин. Аллахым ушул перзентти өзү берди, өзү сактасын, өзү колдосун. Ömürlü baktılуу olsun, ata enesi menen bolsun, артынан daha көп бөөктөрдү ишитип келгендей болсун. Амин. Аллаху акбар.